sananya. Ayah. Oh, nile. Siap. Oncom. Sotik deui jadinya. Oncom. Kependaku. Eta bala-bala. Amboy. Goreng tempe. Bakso ikan. Pisang keju. Wah ya pisang keju. Oh itu acan. Oh, lain kayak lah hiji deui. Naon? Singkong keju. Aduh meresap sampai ke pori-pori punduk. Jasuke. Ampiang goreng tinggali si tukang dagangan rupi nama teca nyana garancong tetapi dirasakan walau etake si tukang ampiang goreng daging Gesan. Mun acan nek dituluykeun ya. Oh, atuh ngabagel. Kumaha? Apa ngabagel Parawanti? Aya carana pipi
gitu sih.